Memo kwa Adom TV bedroom health tips eso na wochu foforo mu ni ye de nyame ase wa wo kan ye ho abribia ne de onim ne ye 5 minutes joda de kosi fiada ye di nkomo ehye ya pomuden ensem faseda no ema endpoint homeopathic clinic na daroma ya rebia hawadwene ayenko endpoint homeopathic clinic ho na onhye me ho ntoye ne number 0244867068 0244867068 Bidi de afia amankwa tamaklo na wochi ya beremo ewo Kolebu Teaching Hospital eye pediatric intensive care unit etwaniti ase piku na wochi mu nkomo eye protect our little lungs hwamu na yekasei enkranketo no ese kwan ye fa so feed nkra no bewi eche na sai ye ku omum tina wochi mu abatan ni nyina muntie sankomo na muaye miankasa menua ba Grace Kwam a we registered nurse na wochi o ma no ho kwan ye de ne di nkomo ye oba me mu akwaba bibia bokode bibia mo fepa de nyame ase ya no ama one so me nkakra wiki mo se ye kasafa protect my little lungs and da okoko so kama how na yeka say na nurses and doctors ayewo piku na yeka say ye besha afi mu nyina no enkwala bebre ba ye ayaresa bia hanom omo beba na ye besha omo kowe echi no mewu ye bebisemu no na maame ne so na me fidi no school kra obi de ye de akwala bi brain ye de ne ba ye no ye bisa teacher no se ampacho na me de me manage ane nyame hu ya ne se ohun yesi so santi ama ya yen doctors ni nurses no ya fato ye ho se ye pese ye create awareness because I say nkrofo e wa bonten ni nim se me ma me be aduane keke no e de ohaw betumi aba okay na ye ka aspiration cry den say eduane anansuo ebeko wahera we mu eno ne aspiration because you say ya hera wa no ne ye ne say mframa na ekum na ya hera wa yeso ene ekwan na ye didi no eben okay bibi kitwe bi honam kitwe bi na ekata home kwan no ene eduane kwan no nti mpembe bre no mama bi be ka tro say na meba no ne mu nyedu meba no me ma eduane a ondi nti ono a try say obema na eduane nya wa hyehye say okay odi nti enu no na yesa na nakofa we nyina ba because yen kwan ni so an nti obe try say odeduane na be ma no prekope na wakata ne hwene akata na no na wo kata ne hwene kata na no be da home nti process obe so home no na sa honam na kata ye home kwan na kobie na aduane ni nyina akogum enu ne sa no be ho ne sa akola no ontumi home ne home ni home nsi so na ede assemble brain nti we na wo kan enkura sese mi pe age no ahwe kwalanketwa from age 0 to 6 months obi wo kan ne ba no wa bro 6 months so so me manage anya ondi nti me try say me piani na ama no na wedi because e bia ma hyehye say anope wo say ono me bia cap ne ma nti obe try say ni nyina obe ma no cap ne ma no eno na ya na kofa sansem nti na chese de wo kan se bia ye yire nkra na mo didi because ye won nkra bi ho mu ni di wa ye ni nyina mo mu ndi sa ensem we nyina ba ba dodo na eba na ye sa asem we say me ba ni ndidi nti me try say me manage kakra bi na eba bia one position na ba ni yi o manage ane no ye beto so na watchi mu nkomo no ye de tie famsi ha eti Grace Kwam na ye tene nka no registered nurse ewo Piku Kolebu Teaching Hospital na watchi mu kan ye hom ye sure say ye kan 1 or 2 bi what do home for pain ampa enkra no mu ni di tie na e wa hom ti ntu ba yire na de ama no enkomo aye de na watchi mu no ochira enkwa hoden wo ho aka ye ho na ye nto aso fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma ene ye de nkomo yi efri Kolebu ba ochira nkwa hoden wo ho a ebesa to aso